Whakalo whalai atu hānei hado tolo do walatala BCN News ke kamata ki e tau nei tau uawhi uafu maua. Whakamua ki hado tolo do walatala kua kamata i he māma he aho nei e whahitapu ke uaki mo e whahitapu whahiku ke he tau huki boosters he whahi malolo seno. Koe tau puipuianga ke lata ia mo ngā ngau ko visi hong flumahewa, mo e taha whanga ko visi fō ne hingo ai koe Omicron. Koe tau whakaholoanga he whakatuwhono ne tāmata mai he tau e kua mole ke liu e tangata ke huki puipui fōki ke tau boosters. Hanei te walatala ia. Tali mai he kamata e tau huki boosters he aho ua ke hao whleile whai tau pui kua mole, kua tāta atu ke he whitu e seo tangata ko moa e tau huki puipui nei. Mai kia i ke whakatutala mo e te kitaki he mata kau puipui ngā ngāo he whahe malolo seno ko Griselda Mokoia, māma he aho i neawhi, ke iloa e tau numela kua hoku ki ai. Ka katoa he tau matakainanga ni ko whitani he mō halo tōru tau huki whakangata nei. Ko e ono seo mo e walungu fuma lima ke la lawhi atu. Ono seo walungu fuma wha, la lawhi atu ki ai e toko lima e tau whānau. So ko e katoa ko e ono seo mo e walungu fuma hiva. He halo tōru tau matakainanga ni ko whitani e mō halo tōru tau huki puipui ke mga honei. Pehe fōkia Miss Mokoia, mi tā ki tau numela tangata ko watu ke maua e tau huki puipui nei, kai kua manako fōki whahi malolo seno ke whakailoa atu ke lata mai tau huki whakangata nei whalua mana ke mailonga. Manako fōki ni whainga hua ke mga honei, ke whamanatu atu ke tau matakainanga kaeke kua ose tau whakaroanga huki whakangata, si whai whakamailonga ni kua kisia pokalongana ke he tau malolo seno, ke whakailoa mai ke whahinga hua, hako mena whai ono anga whuki ni ke he tau hokotaki. Ke kisia e malolo he wai huki ni o whakaanga, po ke whai ono anga whuki ni ke te puhala ni tause e te whakaanga huki. Hako e tahani e tau mana e ne hātaki mai he whahinga malolo senu he lalolangi, ke matakaki ke haidau tōru e tau tangata, mai malolo na kai he mga honi o se e tau whakaranga huki alo tōru. Pē mai fōki e whai malolo seno kua lata ke mai longa fōki he tau tangata, nā kai muka ke maua e tau vai huki, mua atu ke tau mga hoi i mua, hako e tau huki ha Niue maua mai he potaanga huki he motu nāko New Zealand. Si ka tokolonga e tau numela ngā ngāo nei he Omicron ke he motu nāko New Zealand he tau mga hoi mua, tō ukalahi ke maua mai e tau huki ma Niue ke tau mahina i mua. Kua mena ia kua mahuinga ke o atu ke maua e tau huki puipui he tau mga ho nei, he mga ho ne maua e tau vai. Ko e whakatai ai molea e tahe awhi e tau tangata he motu kua lata ke maua e tau huki boosters nei, puto ia e whōki ala tōlu ne maua e tau huki puipui ke he motu ko New Zealand, kai kua hahai ai ke he motu ke tau mga ho nei. Kua mana ki ai ke whakaosi e aho whleile e whahitapu nei e tau huki puipui ko tau huki boosters. Koe aho hongo fuluma lima he mahina nei ha Januari ne tūpua e taha le kualahi ke he motu nā ko tonga. Kua pā ai e maunga ke tau motu ko hunga tonga, hunga hapai, mo e longona ai ke whalu motu fōki Pasifika mo e tau motu he lalolangi. Ko longona mai fōki ki Niue. Longona lahi ai ke whahe lalo he motu ke tau maanga ko Tamakotonga Awasele mo Alofi. Nā kai lauia e motu ke tau peau tolotua ne mui mai ai ke he maunga pānei, kai koe tau masemase ke lea ke he tau le kua nei, kua lauia lahi e motu kotonga. Koe peau tolotua ne mui mai ai ha koe maunga pā, kua awhi ai walungu fuluma lima e pasene he autu motu nā i tonga. Kua ofungia e tau tangata he lalolangi he kisia e tau whakasino, mo e tau ata ke he tau le kua nei, mo e tau masemase ke lea kua lauia e motu kotonga. Koe tau efu mai he maunga ne pā, kua lauia osia e tau motu e kau tūnā kotonga. Hanei e whalo tau ata mai he malau media, ne pōkia i he atu motu hāpai, he aho haki. Kisia ai e tau efu mai he maunga pā, kua lauia ai e tau motu. Kua malana fōki e tau puhala uta mo e whakawhanu whikau si uka ke maua tala mai he motu kotonga he whai tau pue kua mole. Kai kua maeki ai ke whai mātuta kianga mo lau tōlu he motu ko tonga tapu, nā kai la mau mitaki e tau internet ke he whalo tau motu he kautui ko tonga. Kua whakatūtala ai a BCN News mo e takitaki he matakau he tau tangata tonga he motu ke he māma he aho nei hangauia ke he tau whakaholoanga ke langomatai ke tau masemase ke lea nei ne kua tupuai ke he motu ko tonga. Ke tau se le motore community ke tau se ka hapan race ke lata mo motu.
Ai la hoko te kauia kua mo mai taha te kau mai matupon. Malaka matupono ke tau se taha yong au lo me fundraise. Ai si non mo ai community ke support mo to ya. Si o taha ni fundraise mo fundraise matupono. Pehe a pātele sio vea koe manako halau tōlu he komisi moe kua tuku atua pulanga ki he whakatuwhono. Koe taulanga matai mai he tau tutuli tupe he motu kua lata ke tātu whakahako ki he tau mga whaoa halau tōlu ki he motu ko tonga. Koe he whono motore matakau hine lakise gai manatu ke tunga he reswhana Niue ke uta whakahako ni ke tau mga whaoa hine. Kai la confirm mai he patpon tapi he patpon no bitak ina kasbia ai la iloya so that's the wish the komisi nei tongan community iba mai ke pano hako ni ke uma pau ito at bawa nei. Pehe ai a pātele sio vea kua huhua tuai ki he tau mga whaoa ki he motu nā ko tonga tapu mo he talahau mai lau tōlu. Koe manako a lau tōlu tau mga ahunai ki he tau vai, tau mena kai, mo he tau mena tui. Kai mua atu fōki ke maua e tau langa matai ki he tau manamana tuanga he tau tangata. Ke maua e counselling ha kua tokolonga, kua tupe anga ia mo e matakutaku ki he tau lekua ni kua tupu ai ki he motu ko tonga he tau whaitau pukamoli. Kua mana ki ai ke whakahoko e taha tapua ki anga liongi ke lata ia mo te tangata mo i motu ko tonga he aho pungi. Ka mata he matahola walu ki he whale tolo he Kalesia Kirisiano Niue ko Millennium Hall. Mana ako fōki e matakau community tonga he motu ke whakaue atu ai ki he tau tangata he motu ki he tau liongi tali mai he aho ne tupu ai le kua mo i tau maskelea ki he motu nā ko tonga. Tuku atu da ui whakalofo mo i tau liongi ki he tau mga whaoa tonga, mo i tau kapisinga tau tūru ki he motu nā ko tonga ha ko e tau maskelea ni kua lauia i motu ki he tau mga ahunei. Ke whalu wala tāla fōki, kua liu tua i whakangofua e whalu a tau kaina no nofo ke lata ia mo i tau home quarantine, ka mata ai ke māma he aho i ni awhi mo e wakalele ne ta mai ai toko whangu fuluma fitu e pāsese mai i okalana ki he motu. Toko tolu e kaina ne kua whakaata ai he whakatuwhano ke eke ai mo home quarantine. Hanei e ha mautoro a tangata whakapuloa tāla fōu, ko ia ko e reporter presenter ko Saraya Mangaoa mo e tau walatala nei. Kua talhau ai e he takitaki uluwhaton he potoanga he tau whahinga hua mai tau tangata ko Gayleen Tasmania ke whakaholoanga News of the Week he awhaleile kua mole kua liu e whakatuwhono talia foki ke whakatā e whalukaina no nofo ke eke mo home quarantine. Kua liu ni e ofisa mai tau le kua tu whakaofo ke whakamanatu ke he tau tangata he mutu. Na kai maike ke watu ke ahi he tau pasese ke he tau aho whawhakamua ato i loa kua na kai whai pasese kua maua ke ngangau ko visi ke he tau sivianga he aho ke toluaki. Koe mena ia to whakatani ke awhaleile ka whakata he whahi malolosino ke osi e tau sivianga. Kua ole atu fō ke whakatuwhono ke tau tangata ka nonofo ke tau kaina, nonofo puipui, ke aua uta kehe mai e tau koloa fuafua vela, thermometers mai he tau poko. Koe tau koloa he whahi malolo sino, me mahuinga lahi ke lata mo tau whakaholoanga ke puipui e motu mai he ngangau ko visi hong vulmahiva. Si kua lata ke toka hifo he tau poko e tau koloa nei. Tali mai he whakalele he ua whahita pukua mole, koe tau pasese no nofu puipui ni ke hongful e tau aho, na kai koe hongful mawhai e tau aho tunga whakamua. Koe pulotu e ke kāwho ko Dr. Colin Tukuitonga mai he anga pulotu Auckland University, pe hea ia kua lata e whakatuwhono Niue ke whakawhou, mo i hiki e tau whakaholoanga ke puipui e motu, mo i tali atuai ke he tau whangangangau ko visi whou, ha koe whangangangau whou nehingo o Omicron. Kai pehe e takitaki ulu whakatone whahe malolo sino he motu ko Gayleen Tasmania, kua whitāni e tau whakaholoanga he whakatuwhono he mautali ki he tau whangangangau fōu tunga e Omicron. Hanei sana sione holo me tau walatala ia. Pehe ke ka whakotuku i tonga, mita ke tau whakaholoanga he whakatuwhono Niue, ke puipui e motu kai kua lata ke whakafou, ke lata mo e tau whanga ko visi fōu tunga e Omicron.
Mua atu he tau mga honei ko fitani he moua he whalu tangata ke motu ko New Zealand mo e kua liwa New Zealand ke tau puipuianga la nukula. Pehe ke kawhako tuku i tonga kua lata ke whakamawhisi ke moua e tau huki booster he tau tangata he motu ko moua e tau huki ua he Pfizer he tau kua wale. Mo e kua lata ke huki e tau whanau lima ke hofumataha e tau tau he moui. Talhau mai a Keilin Tasmania ko fitani e tau whakaholoanga nei he mautali kia i e whakatuwhono. Koe mena ne mahuenga ke he tau puipuianga ke ngā ngau COVID ke moa e tau huki puipui. Hane e taha wala he hana whakamatalanga he awhalaili kwa mole ke he leo taongo Niue. Koe taha ne pohala ne mua ngaia ni e mahuenga ke lata me tau puipuianga tau toru koe huki puipui mai e ko visi hong fru mahiwa. So ka nei ni e whakatuwhono kua hoko mai tei e tau huki puipui ia ke lalawhi atu ke langmatai e malolo he tau huki na kua whitani he moa e tau toru he mahina uni ulai he tau kamare. Koe whaka iloanga mai he whakatuwhana New Zealand koe online mahina he mole e huki ia hao e huki ke waki mai he monga mole to mai ka ke moa e huki puipui nei ke lalawhi atu ke malikisi hake e malolo he tau puipuianga he awa sino ke tau atu ki he ngangau nei kai ko hoko mai kai to hoko mtahiko he tau ka mai to hoko Krismasi hiki mui e whakailoanga ia pe he e tau pulotu me he motuka New Zealand hiki mai e ona mahina ia ki he whae mahina so ka e mua nei ko mai ke te edo toru ke moa e tau huki puipui nei la lafki longa ke whakamalolo aki e tau puipuianga he sino ke he tonga ngau ke he nei si ko he talahoanga whoki ko he mua atu e mahuinga ke moa e huki puipui ke lalawhi ki longa ke langmatai aki e hawa sino ke whetoko atu ke he ngangao whou nei ke ngangao ko whaliu ni whakaingoa koe Omicron si tu mau ngaia ni e whakatuwhana tau toru ki muitua ke tau whakaloanga ia ne ko whakakise mai koe moa e tau huki puipui nei lalawhi ki longa si ka moale atu ia lali mo ia ke ono ke he atu toru tau whanau mo e tau huki puipui ne ko tālanga po aki ke lata mo e tau whanau lima tau ki hong whamatahe tau he mui. Koe whahe tau pui ko mole ni tau se taha whakalilifuanga whakahiku ke lata ia mo e taha he tau ulu whakatoni whakatuwhono whakamua mo e taha ke pule whuki ko kio ki mai ai mo ianga nei ko ia koe lilifu ko Morris hemu tawhatu tau se ai e whakalilifuanga ki hana kaina ki tūmau. O kio ki ai lilifu ko tawhatu he mahina nei ki he Niue 4 whalingangau Niue 4 walung fulmaono e hana a tau mui hanei a Saraya Mangawa mo e tau walatala ia. Tokalong e tau mga whaua, tau kapisinga ko tolo atu ai ki tumau ke lata ia me whakalilifuanga whakahiku ke lata me lilifu ko Morris hemu tawhatu. Ko whakamatala ai he hana a tama whiwhine ko Cherie Morris tawhatu e hana a mui. Whai whakamolianga fo ke tau mga whaua hana si pihia mo e palemia lilifu ko Dalton Tangilangi. Ko whakaoe atu e palemia ke moui ngā hua he lilifu ko Morris tawhatu. Ko e tolufuma ona e tau he ngā hua ai mai motu ko Niue. Whakaue e mga whaua ki he hamtōru a manaka. Ke eke ia ke whai manatu whakakesi. Ke lata e mai hana mui ngā hua. Mai hana tau tangata. Hana whakatuwhono. Mo e hingoa ni e tau mena he hana wakamatala mai hana i ruero. Ne ko lafi ai. Ke mahani he tāmirianga. Mo e whakatoro makianga mai he mutu nei tumani no kalamana whakalulahi tau toru ki tau tau longa mai tua. Toko longa tau toru ne no kua na kai la whanau ia. Mai ke he lalorangi nei. Ke he tau ngā hotonu ia ni ngā hua ia. Kamatanga hua i lilifu ko Morris tawhatu ke tau taha hiva limfuma ano, ke he tau taha hiva walfuma toru, ke he whahinga hua whanua. Ko ia whoki koe ulu whakatonu he whahinga hua whanua he tau mga aho whakahiku ia. Koe tau taha hiva walunga whanuma wha, ne vili ai he tau tangata a ia ke eke pule motu. Ngā hua ia ke he whano eke pule ke he hiva e tau. Ko tau se ai e tau whakalilifuanga tunga whamahani ke lata me tau eke pule ka oki ai.
Ko fua ki ange masini he motu ki hana tau whanau me whakalilifu ai ke whakapā he tau whana. Reload! Tuku atu e tau ui whakalofa ke tau whanau hana ke motu, ko Stanley tawhatu, Cherie Morris tawhatu, mo Victoria tawhatu. Si pihia ni ke tau whanau me tau mokopuna ke tau motu kehe. Ko te whahi tapu e kamale ne iloa e do whakailoanga mai he atu kuki ailani ke he taha matakau e Rarotonga halau tolu a amanakianga ke kamata lele mai e tau wholau whakalele ke he motu ko Niue kua whakatutala e mo e takitaki he kautaha e Rarotonga ko Ewan Smith he whahi tapu e kamale ke iloa e tau whakatokaanga ke lata ia mo e tau tangata whenonga wawa ke he tau motuna ko Rarotonga mo Niue. Ko e tau whakaholoanga nei, pehe Ewan Smith, ko e lata whakamua mo e tau tangata whanonga wawa mai he motuna ko New Zealand, ki o mai ai ua e whahitapu, tahe whahitapu ki Niue, si tahe whahitapu ki atu kuki ailani. A mamna ki anga he e Rarotonga ke whakangahua e tau whakaholoanga nei helo tolu, he mahina ha uni he tau nei. Ha nei a sana sione holo me tau walatala ia. There are a number of things like that. Pehe a Ewan Smith ko tangata whenonga wawa he motu ko Nisilani, ne whamahani ke o whenonga ke he tau atu motu Europa, ko nakai manako ke o ke he tau matakawia he tau mahala COVID-19. Kai manako ke o mai ke he atu motu he Pasifika. Koe mina ia ko manako ai ke tau se taha package, o ai whahe tapu ke o atu e tau tuulisi nei, mai he motu ko Nisilani ki Rarotonga, mai o mai foki ki Niue. Talahau mai Ewan Smith nā kai la whakatutala mai ke he whakatuwhono Niue, kai mai longa ia e tahama veheanga Air Services Agreement ha Rarotonga mo Niue. Koe tau mga honei, koe palana anga ia ni alau tulu, kai tau matutaki mai ia ke he whakatuwhono he tau mga hui mua. Pehea ia koe tau whakatai ke he tau tutungi ke he tau bahasese o mai Rarotonga ki Niue, mo lili watu koe hiwe se o muli mufulu e tāla. Koe mga honei, koe whakamua e tau whakatokaanga ke lata mo e tau tūlisi, kai mai longa i lau tūle tau manako e whaulu matakau, he atu kuki a lani ke o mai ki Niue, si mea ki a lau tūlu ke no e wakalele ke lata mo e tau whanga whenonga pihia. Koe ua mai hawha e tūla he whenonga wakalele mai, he motu ko Rarotonga ki Niue. Koe tau whakatai nei, he kautaha e Rarotonga, ke kamata lele mai ki Niue he mahina uni he tau nei. Koe a hongofua aho hongofulu he mahina nei, ne kamata whakangahua ai e tau tutongi fōu, he whakatuwhono, ke lata ia mai tau lolo ti solo mai tau penisini he motu, ko malikisi hake ai ke tolo e tāla mo ue sene. Ko malikisi hake fōki e tutongi ke he tau lopo gas, mai ia he 5 tāla volume fluma hiva he tahe kilo, ke he ono e tāla ua fluma ue sene he tahe kilo. Ko mena ia, koe lopo gas i hiva e kilo ne whai, whakaonga tu mau ke he tau loto kaina tau tolu, tō tutongi ai 5 fluma ono e tāla he tau mga honei. Hanei e tō walatala ia mō Saraya mga oa. Ko malikisi haki fō ke tau tutongi ke tau penisini ke lata mo e tau wakalele tunga ne 5 katau he kautaha e New Zealand mo e 4 wakalele ka awhi mai ke motu ke utu e tau penisini. Pe he palimeli lifu ko Dalton Tangelangi, ke tau whailoanga mai he whakatuwhono kua na kai whahia e whakatuwhono ke fua e tau tutongi fōu nei. Hako whai mga fō ke tutongi he whakatuwhono e tau malikisi ke he tau tutongi he lolo oela ne whakatau mai ke he tau mahina kua mole. Koe mena ia a si kumi atu ai ke he tau pulotu mai he tau motu ke, kua maua mai e tā hokotaki mai e tau fuafuanga ke he tau mahina i mua ke he tau tutongi he tau lolo oela. Pehe a ia koe tau malikise ke he tau tutongi he tau lolo oela lau ia osi e tau motu he lalurangi. Koe mena ia ko whiwhili ai he whono ki pule ke whakangahua e tau malikise ke he tau tutongi he penisini mai he ua talamo e onungu fuluma wha e sene ke he tole talamo e ue sene. Mai malikisi haki fō ke tutongi he tisolo mai he ua talamo e onungu fuluma one sene ke he tole talamo e ue sene he taha lita. Koe kikianga whahiku ke tau tutongi he tau penisini mai tisolo ne whakangahua ai he tau uafu mai hongfuma fitu.
Ke whakaosia ki hado tūla do walatala mai pūli pōnei, kua whakailoa mai he taki leo nā kai whai le kua ne tupu ai ke he tau whiawhia takai he tau nei, kua muitua e tokalonga he tau tangata he motu ke tau matawhakatu whāno mai tau hata kianga mai he whāhi leo. Kai whai whānau I kiki ne holia whalu e tau hata kianga, kai pehe mai e whāhi leo mawhala e tau whiawhia takai ke lata e mai tau nei. Hanei e whalu tau ata kua tapaki ai ki he tau whiawhia takai he tau uawhi uafru maua. Si pihi ai tau walatala si tupu hata tōlu ke lata ia moe pō ua nei, amana ki mai ki he pō tuloto ke lata ia moe tau walatala whaka Beritania. Kai munuine pō ham tōlu, no wha.